na Ghana na yenisa no man but and credit give apparatus omo papa no fi Mugu no fi dia papa we ya o Ghana no wo dia koma pa na ye ewiate nyina obi ebo na baso but mo hye dansa mo bekatamani adi nsamfo akeka kwase asam hwepokwase interchange ye wie no obi atimi afa fufuo ne woma wadro dia kwase no wo fufuo ho eho no okoda na ne choba so waka che wuni no se office the country no hwe na dia ye de je kwa ho na amafo atimi asori anajo akwakotutu akoto wadi Uya waka che nfa so office the country obeda no office o man no Ghana bada ho no NDC for adisu sai how many years for Ghana utie me say opesa o man craft fix ya enka ye Ghana je say Ghana for etonoma okwa meko kumase kajetia enkran mokola edu anajo aka kwa mo ni adi enkane ya ni enkane asese ni etonoma okwa enka mo bakwa abonte no makotu sankofo no ba bi obiti anya bia no otu no ni ehu sa mo fesi Ghana ni abanu motor ba we di abanko ya yento ba abanko ya yento ba na sankofo ya so di physical chefo chi sa Dr. Ray na ne ho fi oti UK hwa ho fi a wo gina ho ho fi ana wo de ne nam ho ebedi otumfu aka na se otumfu fi ekura pra obenya otumfu fi enu wapra kwasi ampani a wote oba so obenya otumfu fi ekura no akoye boy so otumfu akofa sectors na wote kroma wontu atas TV tax keke sabato TV tax ba efie no use TV o hwe TV o hwe TV 138 euro building BM obi atua efie bia wo fie bia obetua adana Ghana for jimisa so Captain Smart one animu wabrabo wo ye contemporary to the point say wo kasa kwa kani kwa se party o asabu asa ni pasa no me ne no picture oba krom ha oba di sky na mani tua no mene ni twitwa pictures so nasa nibo and na wo wada no ho che o pese align message sabato metimi ayi mene Captain Smart picture atiraw mesi metimi ayi o pa kobo bomidi Kofi Daniel o be ho tama ye welcome Captain Smart e wo Paris abontin so o po me o ko me page o be ho mene ne pictures ho anya sa de yesi ambulance yesi on family obagije ade akobia bi ambulance office bisa nso okwa en ko timi count 1000 kire obi o timi count 1000 eka mo kra no mama na djuma se sikase nko bie company enfa woni dim nanka emwo Ghana ena osako diye wa se bie djuma kwa Ghana fo nya biane mo se go fa ko bie ambulance company obi wa mo se wuja kapra na se wuja taku wa ka so wanka ho asem ana abetina ase kude wahu na me ka de nyina se amasi ho ma pipi fo na obi ama na ni ada ho se de akoso nyina Captain Smart sam asem na wodi no ala chemati so ni mubi oni mubi woni mubi ala ni sade sem me se ala sabato bi champ me se ala ni mubi ala ni mubi ono Captain Smart yesa sa mwasam na wodi ni na wodi mubi ye na ya system on ani ala kokko sha otumfo fi eda na onkoye ewiase akom de wa utimi fa nsam yenu nya dai endidi se akom edwa utimi fa nsam yenu ndidi Captain Smart sani brand ani principal ko pede ben wa bi ani pasan watimi ahwa won Ghana ani pasan na utimi afọ won adwuma abo won Ghana edwa mo bra onim se oni mibo onim se bra wa bono wasifie eti oka but anu nya bra yamu bi ka ye Japan na all dia wasifie na watoto cat no egum hwe wahu ukojina kwa kuti wakopeja no ma ko ye onu apenes makanse wo a wodi adwempa ba adwuma mu an obetre adwuma mu ache but wo a wodi adwembo ne ba no uni afikra obeko wahu ana di yi ni fro Captain Smart also mi figomu atachima mi gomu atachima o minimo pa 2019 me ko
me ba fi gomu ata kwa 2019 me call Ghana me ne ye tuka ko ho no e da na wati na makrom ho why nipa dodo se na Captain Smart wati on school fees nipa se na wa hwe on wa na Ghana fo na chese ye wa wurefie ntino tempia de obi babeka bibia na obi hwetama yare we ba covid ba ye yati abroche ya nche ye 1 cedi da ubesa utua yatifie ne anya adwuma sika ye ditua ekaso ayate so 3 months ani ye ditrafie no upay yate so but wodan ka de otua na otua ubesa de otua na otua saba de otua na otua this month this year wow ana aibo yi di gam na 100 euro aka obi apay hu say obi a wo ye adwuma during the covid time ye fa 100 euros enka opay hu ye nyina obi a ye na adwuma serious obi a ho so good me dey ye do tu kwan so ahu ana da na fi uti abroche wo Dr. Ray wonya hwe kwa kwane na bola so na sisa fra ni bi da fa koma nkrofo nto na wo tia sa wo ye face the country twa hu fi a wo di gina bonti kwase asa obanyi tie mi o wo si amfese Ghana meti obi kro mu na South Africa ni tiatas na se wotumfo hini mu a e say aba no no ma wo ye ne beboa na wo ka che na de se mu tiatas a musim bedi wotumfo atem mu bedi akufo atem all because say NDC what could it have something or your policy tie mi o omnim se Ghana for tiato na ye akufo ado ye tiato akwa wo ye e ba bro ne ntiase so enti omonya preach na otumfo be ka say ye tiato no otumfo support na ado aban enti omedi na tem suwa na nya do fruit ya pa na ye piano saba nya do fruit ya pa ani ye piano angro gold egu ye no angro gold gu ye tam meba angro gold mama tisu edi asem no ye o se otumfo sika bia no ye betimi dia ye etupa ton $1 o so ton $1 angro gold na na do ba angro gold enya adwuma adwuma Ghana fo moa amunu ma refie nsuo ede na ndisi fo betimi dia oman nako ede na ndisi fo betimi dia oman nako ebi no tia break o pa adwuma nya le life for BT wa ko na kotra wa kurase na do kotra wa kurase na do davio NDC oba abroche Ghana ka say o NDC fo bi afre ye o fie but no o mo Ghana anu ne pe but NDC no o ma promising crowd person say what tia break papa no anya aye promising say be o mo si o be yo mo ka free kata na mema usika ahi no de be ma kasa mema usika ahi no de be ma ayi kavitela onye problem enya na nanu adwi enya na nanu adwo no wo betumi ni Canada tefo akotwe manso what does you atem ho nanu nyi sa se timi kasa sen no timi kasa na me nhwe agimi fo sa me nhwe okwa no ya kan to me aka ho me nhwe ana sama na on life for BT